Pa, prije svega želim palačinke. Evo ih. Lako, imam tijesto spremno. Pa, napravit ću palačinke. Ušao sam. Gdje je moj omiljeni kutlača? Evo ga. Uzimam tijesto i ulijevam ga u tavu. Prva palačinka je gotova. Zar nije sjajno, djevojke? Kej, hint, donesi mi tu bocu. Odlično, tinta je ono što ti treba. Dodaj je u tijesto i promiješaj. Sjajna boja. Ulit ću je u tavu. I moja palačinka s potpisom je spremna. Savršeno. Pa ne, crna je previše. Uzet ću svjetlije boje. Dakle, napunim ga šablonom ulja. Što? Je li tijesto gotovo? O daj! Prekriven sam tijestom. Događa se. Mislim da sam sve očistio. Ostalo je malo na mojoj ruci. Nema veze. Mljat? U redu, nastavit ću bojati svoju palačinku. Tako, gotova je. Kako ti se sviđa? I vrijeme je da skinem svoju palačinku. Sad ću dodati javorov sirup na njih. To je to. Poli voli slatkiše. Moja posljednja palačinka je spremna. Sada bismo ih trebali ukrasiti ovim krvavo crvenim sirupom iz par pauka. Djevojke vole pauke, zar ne? Pa, Poli, jesi li spremna kušati svoja jela? Vau, što je to na tanjuru? Pauci. Odvratno. Bolje ih baciti. U redu, probat ću sredine palačinke. Zapravo su ukusne. U redu, što je sljedeće? Bakin. Tako su ukusni i tako slatki. Obožavam ih. To je jednorog. Dođi mi uskoro. Ukusna bebo. Kako je ukusno. I jako volim jednoroge. Slatkiši, ovo je pobjeda. Hura, ja sam najcool. Sada mi skuhaj pomfrit. U redu. Dakle, neće biti potrebno guliti krumpire. Što? Što Candy radi? U redu je, to je trik za život. Krumpir se oguli za par sekundi. Oprosti, zbog kore, nisam htio. A sada moj poseban nož za krumpir. Savršene kriške. Stavit ću ih u zdjelu i dodati boju. Pomiješat ću i vojla. Crveni krumpiri, zapravo miješane boje. Dodat ću još par boja. Sada ću dodati ulje i baciti prvu porciju. Par minuta i moji krumpiri su spremni. Vadim ih i ponavljam s ostatkom. Sjajno. Spavaš li? Ustani. Zamislio sam se. Gdje sam stao? Da, trebamo pržit krumpire. To je to. Kakav miris. Stavit ću ih na tanjur, a u sredinu neka bude kečap. Ostaje samo dodat sol. Krumpiri su spremni. Moramo ih staviti na papir za pečenje. A sada moj poseban sprej. Što je li zapeo? Čini se da nije zapelo. Srijeda, sva si u crnom. Preplašila si staricu. Vratit ću se krumpirima. Trebali bi biti što crnji. Ono što trebamo stavit ću u zdjelu i dodati kečap. Da, to je moj stil. Da vidimo što ćeš sada reći, Poli. Gdje da počnem? To izgleda zanimljivo. Pokušat ću. Kako ukusno. Wow, stani! Tako ukusno da sam sve pojeo. Sada ovaj krumpir. Umočit ću ga u kečap i idemo. Bako, jako je ukusno. Volim pomfrit. Pojest ću sve. Wow! Volio bi to jesti cijeli dan. Hvala. Dakle, kakav šareni krumpir. Kao da jedem dugu. Slatkišu, ovo je izvan svake pohvale. Hura, opet sam pobjedio. Kakav veliki trbuh imam. Pun sam. Sada mi
mi hitno treba burger. Sve će biti savršeno. U redu. Polako, sestro. Onda počni. Puna vatra. Moramo ispeći peciva. Savršeno smeđa. Vrijeme je za napraviti pljeskavicu. Stavit ću mljeveno meso u tavu i oblikovati kruh. Evo pljeskavice za tebe. Sir na vrh. I možeš je staviti na pecivo. Pokrijem ga s još jednom pecivom. Sjajno. I moj burger je spreman. Jupi, što su ta dosadna peciva? Gotovo s njima. Radije bih uzeo krafnu. Ne treba mi ni tava. Dakle... Idemo na to. Prerezat ću ga na pola. Sada ću staviti čokoladu unutra. I više, bit će dobro. Sada moram probati ovaj tekući bombon. Nije loše, dodajem ga. Sjajno. A sada malo marshmallova. Ovo je moj tajni sastojak. Obično nosi. Sve ću napuniti sirupom od jagode i pokriti drugom polovicom krafne. Kakva ljepota! Što je srijedom? Napravit ću uzorak u obliku cijevi na siru nožem. Ovako, stavim ga na pecivo. Zatim pljeskavica, jezik od krastavca, pa drugi sir. Pokrijem ga pecivom i napravim 2 u dubine. Tamo ulijem senf. Izgleda dobro. Što mi još treba? Točno, oči. Ruke. Hajde, donesi ih meni. Hajde. To je to. Uklopit će se. Sad ću ih staviti na vrh. I moj čudovišni burger je spreman. O ne, kakav užas! Fuj, hajde, u redu, Poli, vrijeme je da probaš. Papa, kako super, počet ću s ovim. Njam, njam, ukusno je, super. Znam. Sad pa previše je suh, ne sviđa mi se to. Nema veze, zaboravila sam na umake, pa što je ovo, želim probat. Nevjerojatno je ukusno i slatko, super. Znao sam da će ti se svidjeti. Koga da izaberem? Uostalom, ovo čudovište se pokazalo kao najcool. Srijeda je pobjedila. Ljuta paprika. Nadam se da će ova biti slatka. Sanjaj dalje. Tvoja paprika je barem manja od moje. Jesi li vidjela ogromnu stvar koju sam dobila? Nemoguće je nositi se s njom. Candy, ti prva. Nema šanse, Suzy. Dobro, moja paprika je najmanja, tako da je vjerojatno mogu brzo pojesti. Ja sam jaka djevojka, tako da mogu to izdržati. Precijenila sam se. Ali to je u redu. Znam kako te ohladiti. Najbolji način za to je obični led. Da, eto ga. Ups, u redu. Šalite li se? Skoro sam izgorio, tako da se definitivno ne bojim leda. Candy, tvoje je... Tvoj red da probaš papriku. Da, hajde. U redu, ne. Trebao bi znati koliko je ovo teško. U redu, idemo. To nije bilo ljuto. U redu, dobro. U redu, ali zašto ima pare? Para? Ne! Napravimo to usredotočeno. Napravio sam to. Da? Ostala je jedna paprika. Čekaj. Red je na M-u. Dobro, ja sam u redu. Hajde da to učinimo. Moram je i ja pojesti. Ne. Cure, ovo je grozno. Cure, trebam pomoć.
Dajte mi jednu... Voda! Prekini se zabavljati. Ne! Što se ovdje događa? Mislim da je vrijeme da ugasimo ovu vatru. Jesi li stigao na vrijeme? Zapalio bih sve za Ovdje nju. sigurno. Hvala. Imaš sve? Nema šanse. Ja imam najviše žvaka. Cure, imam osjećaj da će ovo biti ukusno, ali krenimo s tobom. S nesretnom. Baš sam ja ta. Mislim da je to količina žvake koju bih mogla pojesti u 1 ili 2 zalogaja zapravo. Pogledaj ove mjehuriće. Da. Dobro. Mislim da mi je nestalo žvakaće, ali to je u redu. Mogu polizati ostatke s jednom iznimno jednostavnom metodom. Pa, gotova sam! Djevojke, zapravo sam gotova! Vaš red! Napokon! Pogledajte kako je ovo ukusno! Izgleda kao ružičasta kaša. Dobro, idemo ovo probati. I pogledaj taj balon. O ne! To je odvratno. Nije balon, to je maska za lice. Najveće pitanje. Da, nije ispalo baš lijepo, prijatelju. Nema ništa smiješno u tome. Bomboni. U svakom slučaju, probaj svoju žvakaću gumu. Pa, dajmo probati. Ima toliko gume da je ne mogu samo ugurati u usta. Morat ću to učiniti na prilično neobičan način. Ata, vidi to! Ogromno je, a žvaka je stvarno dobra. Da. Osim što su mi ruke zalijepljene za stol. Nisam. U redu. Naravno, mislim da je unutra neka poslastica. Upotrijebit ću dugu iglu da saznam. Da, ovdje je čokoladni bombon. Inače, obožavam ih. Makni se s puta. Da! Djevojke, što vas čeka? Vrijeme je da to saznam. Zašto si to dodirnuo? Što je ovo? Kada sam nabavio brašno? Odvratno je! Smiješno je! Nije smiješno! Šta? Posebno jer si završio na mojim nogama. Žao mi je. Ispravit ću to. Pa, nije samo hrana koju treba očistiti. To sam i ja. U redu. Ti si jedini preostao. Nešto mi govori da unutra u tom balonu ima puno ukusnih slatkiša. Sada ću saznati. U redu, pokušat ćemo. Da, igla će mi pomoći. Točno. Pogledaj to. Još jedan sretan. Hej, vi lopovi. U redu. Znam kako jesti ovo vrlo brzo i lako. Učinit ću to pomoću ove cijevi usisavača. Da, nevjerojatno. To je bilo nevjerojatno. Ti si sjaj U redu. Dušo, nisi se obrijao.
Nisam to učinio. Pokušajmo. Wow, zapravo je jako dobro. Vrlo je primamljivo. Požuri. Pa, gotov sam. Torta je pojedena, ali sada je Emin red. Imam pilicu. Zašto si to bacio? Da. Dobro, djevojke, sad to stvarno... Dobro. Postoji način da se kolač jede brzo. Ti! Ja kakvo strašno... O, gdje sam ja? Što si napravio? Nemoj Prekriven odlaziti, zelenom prijatelju moj. krvlju. Ti si upropastio slučaj. I onako ću to pojesti, pa koga briga? Apsolutno. Ovo je bilo nevjerojatno. Ne mogu se Najukusniji sjetiti ničeg više. koji sam ikad probala u životu. Hajde, djevojko, Andy. odustaješ? Požuri i pojedi tortu. Idem proslaviti svoj rođendan i sve što trebam učiniti ja... Ugasi svijeću. U redu. Evo naš. Želim... Jupi! Sretan rođendan, Timi! Super! Slatkiši za sretan rođendan! Hvala svima! O, nevjerojatno je! Da! Remon, izvoli! Vidjet ću je bez tebe. I za tebe isto! I... u redu! Evo komadića! U redu! Zbogom! Au! Šteta Najmanje. što sam ja dobio zalogaj. Pa, kako god. Hej Tome, mogu li počet? Super, što imamo ovdje? Jupi, čokolada. Pomalo je čudno. Topi se od vrućine. Pa, imam ideju. Uzet ću zdjelu s ledom i hladnom vodom, izrezati rub pakiranja i jednostavno uliti tekuću čokoladu u oblik srca. Zaladilo se Tome. Wow, super. I također ukusno. Što čekaš, Tome? O, točno. O, volim čokoladu. Probajmo. Wow. U redu. Što? Ne mogu ga odgristi. Prehladno je. Neću tako lako odustati. I onako ću ga odgristi. O, hajde glupa čokolado. Gotovo je. O, nema ništa što možemo učiniti. Moramo je lizati. U redu, Tome. Pa, Suzije, otvorimo istovremeno. Imam smrznute rezance. I ja imam vruće. Uzmimo posebne štapiće. Čekaj, što? Nisam htio sve odjednom. U redu. Kušat ću. Jezik mi je smrznut. Vau, Suzije, stvarno imaš dugačak jezik. Slobodan sam, ali jezik me boli. Kako je? Čemu se smiješ? Pusti me da to pojedem. Uzmimo malo rezanac sa štapićima. Tako ukusno. Čini se malo ljuto, ali je i dalje vrlo ukusno. Tako ukusno da ne želiš prestati. O Bože. Taj ugodan okus. Kako dobro. Mislim da se pregrijavam. Ne, gorim. Od ljutine. Izbacujem vatru. Što? Dobro je da je gotovo. Čekaj malo, Suzije, što je s tvojim rezancima? Wow, otopio si to. Sada to mogu pojesti. Nevjerojatno je ukusno. Više. Usprorimo, Suzije. I još malo. Gotovo je, u redu. Ups. Čini se da je iza mene previše ljuto. Mogu li sada biti prvi? Pa,
Da vidimo što imamo. Pizza! Wow! O, vruća je upravo iz pečnice. U redu, u redu, u redu. Wow, wow! Kako ukusno. Belisimo. Hej, prestani buljit. Jenny, pogledaj što imaš. U redu. Imam i picu, ali smrznuta je. I što učiniti? Pokušat ću uzeti zalogaj. Au! O Bože! O, ni. Slomio sam zub. Hej, Tome. O, nemoj se smijati meni. Vratit ću zub na mjesto i riješit ovu picu. Ha. Uzmi to! Nije čak ni oštećeno. Neću to jest. Čekaj malo, imam čekić. Sad ćeš dobiti pizza. Bila je podijeljena na jednake komade, a sada ću jedan staviti na štapić. Sada je to pizza na štapiću. Idemo probati. Okus je tako, ali možemo ga jesti. U redu. Odvratno. Želiš li komad? O, to je u redu. Kamen, papir, škare. Ha, pobjedio sam pa sam prvi. Što je to? Što? Ups, u redu. Jao, opekao sam prst. Mislim da je to karamel. Ali kako da ga stavim na štapić? Tom, što imaš? Kupa čups? Pa, dobro. O, čini se da sam se zalijepio za jezik. Pomozi mi. Jenny? Imam ideju. Imam čajnik. Budi strpljiv, Tome. Pao je. Ali opekao sam jezik! Pojest ću tvoj karamel! U redu. Upravo zato trebam štapić. Imam bolju ideju. Prekrit ću slamku karamelom i puhati karamel mjehuriće iz nje. Uspjelo je. Izgledaju tako primamljivo. Pokušat ću. To je ukusna stvar. Mislim da je sada moj red. Hej. Hvala. Wow, vrući nageci? Obožavam ih. Kako su ukusni? Odigrat ću to lukavo. O Bože. Kako ukusno. A sada ću pojesti 2 odjednom. O, da, super ukusno. Neće mi više trebati pakiranje. Sve ću izliti na stol, a sada ću ih rasporediti kao zmiju. Jedan za drugim. Savršeno. A sada aktiviram pokretnu traku za jedenje nageca. Što čekaš, Katie? Što? Imam li smrznute nagece? Naravno da ću probati, ali ne mogu ni zagrizati. O, što da radim? Dobra ideja. Zagrijat ću ih peglom za kosu. Pa, to je to. Stavit ću sve gotove nagece na tanjur. Mogu početi jesti. Još su vruće. Dobro. Pa, ovo su nageci koje volim. Jednostavno ne mogu prestati. Sve više i više. To je tako super. Najbolje jelo ikad, zar ne, Tome? O, točno. Hej, Tom, zatvori oči. U međuvremenu ću provjeriti tko je što dobio. Super, ja imam vrući kakao, a on ima hladni. Ustani, Tome, možeš probat prvi. Pa, volim kakao. Što? Kakao. Što? Pogodilo me u nos. Što nije u redu s tim? To je led. Pa? Da, izgleda kao sladoled. Wow. Pije tako. Gledaj kako učim. Ubaci slamku i sada uživaj u toplom piću. Vrlo ukusno. Kako je bilo sjajno. Katie, hajde, imaš brkove. Nije važno. Sada ću to popraviti. Ukusno. O, čovječe. Stani, ja ću biti prvi. O, to je waffle. Hajdemo ga sada probati.
Ne može se rezati nožem. To je to. Što? Čak se i vilica slomila na tome. Kako da to sada jedem? Ne brini, sad ću vidjeti što imam. O, da, vrući waffle s čokoladnim sirupom je upravo ono što ti treba. Pa, zdravo ukusna stvar. O, da, dobro je. Što da radim s mojim vaflom? Ne mogu ga zagrizati zubima i ne mogu ga poderati rukama. Kao da je napravljen od čelika ili gume. Pa, vafle, sam si to tražio. Upoznaj motornu pilu. Ha, to je puno bolje. Mogu se nositi s takvim komadima? Oh, moj. Pokušaj. O, ne, 2 zuba su ispala odjednom. O! Tom, ne smij se.